Lindo do Landesmuseum, ya. Vimos dar esta placita. Esta é a torre a outra das torres do Landesmuseum. E vamos aí a Haus der Musik. Esa é a praza da que acabo de vir vindo da Hauptbahnhof. Ahora vamos para aquí. Vamos a entrar neste edificio tan gótico este señor non sei quen é, este da estatua. Alte Kanzlei. Schillerplatz. Porque aquí naceu Schiller. Xon. É bonito, quen di que Stuttgart non é bonito? Este quen é? Vamos a ver quen é este. Teño que acercarme un montón. Gewonnen de November 1500, 600, 700, 809. O sea, nacido en... ¿qué? 1500, 600, 759 en Gestorben, morto en... 1500, 600, 700, 805. Good. Wer bist du? Debe ser un músico. Veña, va, vamos para aquí.